Pre svega ja bih se zahvalila na poštovanju i na vašem izdvojenom vremenu da pre svega prisustvujete ovom skupu, jer pretpostavljam svima nama je bilo jako teško da nađemo malo slobodnog vremena i da dođemo da bi govorili o ovako jako složenoj temi. Iskustva iz Francuske su slična kao i iskustva našeg kolege preko okeana, Saše Žigića. Ja bih pre svega želela da vam predstavim multimedijalnu produkciju Mediapont koja dolazi iz Pariza, koja u svom sklopu ima TV serijal Bez vize. Iskreno se nadam da je dobar broj vas danas prisutnih imao prilike da pogleda naše emisije koje se emituju na satelitskom programu Radio-televizije Srbije svake druge subote sa početkom u 21 sat, a u sklopu Mediaponta nalazi se i sajt koji je pre svega okrenut srpskoj dijaspori u Francuskoj pod nazivom www.srbiufrancuskoj.fr. Mediapont inače već 5. kalendarsku godinu se emituje na satelitskom programu RTS-a i od početka smo se trudili da poboljšamo taj imidž i lepu sliku Srbije. Sa ponosom mogu izdvojiti naš prvi veliki projekat koji je započeo 2011. godine, a radi se o promovisanju kraljevskih banja Srbije. Te godine u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu prisustvovalo je preko 70 akreditovanih francuskih novinara, što dovoljno govori o pažnji koju smo uspeli da izazovemo ovom promocijom. Tu pre svega moram da se zahvalim našoj ambasadi u Francuskoj, zatim uglednim pojedincima srpske zajednice u Francuskoj, a to su gospodin Vidoje Purić i Dejan Stevanović, Privrednoj komori Srbije u Francuskoj, koja nas prati u ovim projektima od samog osnivanja produkcije Mediapont. Odmah nakon te velike promocije, sa ponosom mogu da kažem da već naredne godine, 2011. godine, smo stupili u kontakt sa Unijom vojnih i policijskih veterana države Francuske, te smo uspeli tako da prvu, uslovno rečeno, VIP grupu vojnih i policijskih istaknutih radnika dovedemo u Srbiju. Svi ti ljudi su, nažalost, prvi put posetili naše krajeve i pre nego što su krenuli na put imali su predubeđenja i savete njihovih prijatelja koliko im je sigurno da dođu i posete naše krajeve. Po završetku njihovog putovanja, koje je značilo obilazak ovih kraljevskih banja, slika se apsolutno izmenila, te ista grupa posetila Srbiju i ove godine u mnogo većem broju, sa željom da nas ponovo podsete. Nakon toga je usledilo potpisivanje ugovora sa njima i dalja saradnja naredne godine. Mi se širimo i odlazimo i u Grčku, jer to je drugi projekat na kome radimo, a to je obeležavanje 100-godišnjice Prvog svetskog rata. Mediapont inače već drugu kalendarsku godinu obraća i skreće pažnju javnosti na obeležavanje 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata. Ja tu moram da kažem da smo uspeli da ostvarimo izuzetnu saradnju sa fondatorom i direktorom velikog i trenutno jedinog muzeja koji za tematiku ima Prvi svetski rat, a to je gospodin Jean-Pierre Vernet. Takođe, TV produkcija Mediapont je bila prva produkcija koja je ušla u funduse još neotvorenog muzeja i uspela da snimi sve eksponate koji su se tog trenutka nalazili. Sa gospodinom Jean-Pierre Vernetom imamo izuzetno aktivnu saradnju koja se nastavlja i
ove i iskreno se nadam narednih godina sve do 2018. jer je francuska tendencija da se sve 4 godine rata obeleže na adekvatan način. Mediapont je uspela da napravi prodor i u Grčkoj državi. Stupili smo, imamo aktivan odnos sa grčkim društvom za negovanje ratova i za negovanje tradicije i negovanje sećanja na Prvi svetski rat. Pored ovih akcija koje su normalno bile zastupljene i na internet stranici www.srbiufrancuskoj.fr, mi smo se umrežili i sa omladinskim organizacijama. Pre svega ovde bih navela OSI i zahvalila se njihovom predsedniku Aleksandru Protiću koji će inače imati panel u drugom delu ovog dana i jedinoj strukovnoj organizaciji u Evropi Mozaik, koja je uspela da umreži naše mlade doktorante kojih ovog trenutka u Francuskoj ima oko između 1000 i 1500 mladih. Takođe smo radili intenzivno na medijatizaciji mnogih Francuza koji su za krajnju destinaciju svog boravka i svog daljeg življenja izabrali upravo Beograd ili neki kraj u unutrašnjosti. Ovde ću navesti Arnoa Gujona, koga smo pratili od Francuske, od Liona, evo sad do Beograda, odnosno Loznice, gde trenutno živi i radi. On je uspeo da svoju strukovnu organizaciju Solidarite Kosovo proširi i na Italiju, na Austriju i na Španiju. Eto, to su neka naše iskustva koja se, znači, svode na dobre projekte koje treba raditi, a sa druge strane, ja se iskreno nadam da ćemo ove godine uspeti da ostvarimo malo bližu i bolju saradnju sa određenim institucijama u Srbiji. S obzirom, još jednom skrećem pažnju da mi već 3. kalendarsku godinu radimo na podsećanju velikih datuma koji su direktno vezani za Prvi svetski rat. Iskreno se nadam boljoj saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova. Inače, prošle godine savjetnik predsednika Tomislava Nikolića, gospodin Lale Pavlović, je posetio Marsej, položio venac na spomenik našem kralju i ministru inostranih poslova Luiju Bartu i koji je dobro upoznat sa projektima koji se rade u Francuskoj. Iskreno bih volela da i u Srbiji ovo obeležavanje 100-godišnjice Prvog svetskog rata se produži na sve 4 godine i da mi u dijaspori imamo malo bolju i bližu saradnju. Znate, to su sve već veliki projekti, mi tamo imamo dovoljno dobrih veza sa određenim institucijama i podršku, ja ću konkretno navesti podršku naše kolege gospodina Jean-Christophe Buissona, koji je inače urednik kulture u Figaro magazinu, i dajte da se nekako umrežimo, pokažemo malo dobre volje i da damo maksimum od sebe. Samo bih želela još da spomenem, odnosno da se zahvalim kolegama sa RTS-a, posebno urednici satelitskog programa doktoru Tanji Ćitić, koja je evo sve ovo vreme imala sluha za nas, i ljudima iz Kancelarije za dijasporu koji imaju dovoljno snage i strpljenja da prevaziđu sve i organizuju ovakve skupove. Inače, urednik na čelu Mediapont produkcija nalazi se gospodin Vladan Jočić, kako bi on znao da kaže, čedo Radio Beograda i dugogodišnji novinar. Hvala na pažnju.